بولتانا کردی جوریت نیوزی بر باش تماشاوان هجا و دست پیکده سرنوچه لتل تمر و تل براک شروان نیا پگا پیشواده چن و زیان مزن به ریخستنا داعش دکن لحسک تقین و لگندوار هولدان بو آزاد کرنا 220 کسین آشوری جدسین چتاین داعشه ساروخان دبیجه پیوستی ما به تو هزان را تنیه و لکوبانی 1700 ولاتی و دیگرن مالین خواست. پشتی کنترل کردن باجاروک تل حمیسه لباشوری رجلاتی قامشلو شروانیه پگنها لبر دریه تل براکن. چافکانیه که جنیزی که تل تمره گود کنها شرکی گران لبر دریه باجاروک تل براکه یه به دست داعش داد قومه و شروانیه پگه به پشتگیریه هیزن عشیرت شمر و بالافرن هف پیمان ناف دولتی پیشواده چن. هاتا راگی هادن که شرنها لناف باجاروک تل براکه چه دبه و شروانیه پگه لوی داره پیش دشن. بردف که یه پگری در خلول ده خویانیه که دا گود که شروان وان نها باجاروک تل حمیسه جمعینان پاک دکن و لپی چکدارن داعش دیگرن. ریخستنا که مافین مروفان لسوریه جی آشکره کر که ده شهر لتل حمیسه دا 175 چکدارن داعش هاتنا کشتن و ترمین گلک چکداران دبن دست شروانیه پگدایا. لسر ریا تلتمر و حسک ده انجام شر و پفشینان دا 15 چتاین داعش هاتن کشتن و 2 ترمبیل که دوش کانه لسر بون هاتن رو خواندن. لگوری آگاهیان جه حریم شر را گیهاندنه که چتاین کل نیزی گندن غبیش این روجاوی تلتمره به جیه بونه ایرو به ساعتین سرین سبه ده هولدان که ایریشین خالن یپگه و یپجه بکن. لسر ویه که هیزن یپگه برسف دان و شر درکت. ده انجام پفشینان دا کنیزی 2 ساعتان دوم کرن و چتاین داعش چکین گران بکار آنین 2 ترمبیل هاتن رو خواندن و 7 چتا هاتن کشتن. ده نافبرا گندن خریطا و تلهرمزه دا این لسر ریا تلتمر و حسک داجی چتاین هولدان که لهمبری شروان یپگه کمینه دینن. لی شروان یپگه برسف دان و ده انجام پفشینان دا 2 چتا هاتن کشتن. لهمان داوره شروان یپگه ترمبیلک لشگری رو خواندن و 6 چتا لورجی هاتن کشتن. وريشي جندي مسيحية كرن ام كرد وعرب قش برانه ام كومي شتاش تاليا دنياتن وان مجهف دو تفرقه بك ها ام قوام تلتمرينه اب هي دروجي ما بتفردنا ام شريوات شتاتك جبر اف شتانا نشري بس كرداتك شري حميم لت ايه ساعه على قادجين شري واندك وقوى السلاح حري قران الباوان هي مش كل جوارتك ام نظام شي دولة الدوان ام نظام حتى شركة هوايدك خطفوا الاهالي سرقوا البيوت خلق رافاندن مال تالان كرن خمكوجي كرن همي كريارين لجيم رفاهية كرن ولا يرضاها العالم احنا لك زيعينا مو موتو وكفيشينا ام لفرن وام الفر بمينن خطاب لوبا داويج خوينامه كيتو هجمارك كسايتن آشوري درناف بين كاريا چند كسايتن هيزن عرب این نافچين حسكي هولا آزاد کرنا 220 ولاتين آشوري ددن کو چکدارن داعش او جگندوار تلتمر رفاندنه. روزا 23 سبات چکدارن داعش ایریشی باجاروک تلتمر و گندوار ویکرن که نافچه که آشوری ده انجام دا چند گند داگر کرنه و نیزکی 220 ولاتین آشوری رواندن. پشت را او گند جالین یکینه پاراستنا گلوا هاتن آزاد کرن. لگوری که تورای آشوریان یا مافه مروان را گیهاندیه نها چند کسایت آشوری به سرپرشتی دیر روجلات لسوریه و به ناوبینکاری چند کسایت عرب پیواندیان به داعش را دکن دا که وان 220 ولاتین آشوری که پرانی وان جنو زاروکن آزاد بکن. ریوبر تورا آشوری یا مافه مروان اسامه داود گود که زانیارین پشت راست ده دست مدا هنه که داعش او ولاتی لچیای عبدالعزیز و گوهستنه باجاروک شدادیه یه نیزیکی حسکه
بری نهاجی مالپرا نزیکی داعش بلاف کربو کو او ولاتین آشوری لجم وانن و او داخوازا پران جوان کسان دکن وک باجه لسروان دکن حتی کوان آزاد بکن. لباجار حسک و دانجام تقینه که دا زیانک مادی پیکات تقین در دور ساعت دانزه نیورو لسر ریا قادا شهید دلیل آل طاخا الناصر پیکات دانجام تقینه دا زیان جانی چه نبون لید دکان در دور دا زیان مادی در کتن هله هاتا گوتن کو تقین جبر بومبایا که کو جبر دا لسر ری هاتبو بجیه کرن پیکاتیه. بو خوندنش فرمانداریا گشتی یا یکینین پاراستنا گل کنگرکی چاپمنی لنافچه تل حمیسه لدار خست. بردف که یکینین پاراستنا گل فرماندار ریدور خلیل لسر خالین بالکش و گرنگ راوستیا. افچار روزن لسر هفدو شرکی پر دجوار دقومج آلیه یکینین پاراستنا گل یپگیوه هروها پرانیا عشیرین گوگد هرم دجیان دکن عشیرین عرب و پیکاتین گوگد و منطقه دجیان دکن اوجی به رنگی کی اکتیف تناوا وی شریدنه لگلوی کی جی جالیه هزن تحالف و ناو نتوی بجداربونا گوانی پر اکتیف جبو وی شر هانی هيا دناوا وان چند روزا ده بگومان برخوادانی کی پر مزن جالیه کی نه پاراسنا گل یپگ و یپج و تیمشاندن ریدور آنی لسر زمان گو آنها باجار تلحمیسه کتیه چنبرا یپگه ده و دیده مکانیزیک ده اوی کاربن گو باجار تلحمیسه بتواهی پاقش بکن. حتى انها عم دكارم بيجن ريفة الحميس يعني جبهة يا شرقي وجبهة يا شمالي ويا جنوبي بتمامي انها دبن كنترولا هزن يبهجي ده جسي آليا و عم دكارم بيجن باجار تلحميسه كتية چنبري ده تاني آلية وي روج آوا آلية خطا تلبرك وخطا هولي او آليا تاني والا مایه برنگکی جدا ji کنگره چاپمنی فرمانداریا گشتی یا یپجه به تایبت جبو اورینت نیوز روشا شر به تواهی شیرو وکر مرتقدي جيشنا سركبين تلحميسي نها هفالين ما د نعم دنا نعم دوي دنا نعم هيار و درجه خود دگرن ایرو هنا کیریش خواهد نکرن سی عربا هات خاص خود ناف حوالی ما خب تقنی حوالی جبر خودی شیاربون یکیبون جدور و حوالا و عربین شخودان تقان جهیلا خواه فروکین کوالسیونا ناف دولتی بتندی گندوار تلحمیس بوم بباران دکه وسا جی یکینین پاراستنا گل برنگکی اکتیو بپیش ودشه کامیرا اورینت نیوز کاری بود دیمن اینج باجار تلحمیس را بگره جگونده نعما ددوی یا گودبه انیا شر آبشی جبهه تلحمیس تایبتمندی کوی هیا کو او بارگهک سرکه جدا عشیره و پشتی رزگار کرن اوی بباندور به لسر جبهه تلبراکه ام آنها 3 کیلومتر دوری باجار تلحمیسینه اپراسیون رزگار کرنا تلحمیس و گندواری وی بردوامه و جهیل خواه یکینین پاراستنا گل یپگه تکز دگه گودوا هر دو روژانده اوی کاربه گوهرین بتواهی پاقش بکه گندواری تلحمیسی با اورینت نیوز اکرم صالح بله تماشاوان هجن هاجان برای خوابدن تلتمر و جوه دارین و چگیهان ما جوان الکردی لگل میا جوان درباری شر تلبراک ده دست پیکر از خازم شتناس بکم چه آگاهی تزل باتهنه بله عبدو شقاق لگوری آگاهی و وینین جت الحمیسه و تلبراکی هات دیار کرن گو توایا باجارو که تلحمیسه کتابن دست یکینین پاراسنا گل یپگه او جيت بشتي شركي دجوار وقران بريختنا دولة اسلامية داعش وابي كشكو تقدارن داعش بباش ظهرن ببقرن ببالي كندواري شتادي وهولي نافشين واني وقود بيجن هري سركه الهريما حسكي هرو هاد همان دميدا عبدو لغوري سيتا آگاهيان و باجاروكي تلبراكي شي كتبن دستي هيجن يكنين باراستنا قال شخواب آگاهي بري بهتري ساعات ونيبه كيبو قو يعني تلبراكي تمامي كتبن دستي يكنين باراستنا قال لي هن
جندن نزيكي تلبراكي هين داعش تيدي وهين دبرخوت زدا جاي قوتني جيكو بهتري صد وبينجي جندي هاوردورا قامشلو اوجي كتبن دست هيزن يبكي وارتشا الكرامي عبدو هروها يعني تشتكو اليكاريا يبكي كريا او دعانيه تلحميشه تلبراكي او فروكين هبيمانا ناف نتويل ويدك وهيزن يعني مدفعيه بيشمرج آلية عربيه جاليه الكوتشر ببالي جندواره الحميسه بلي عبدو بله جوانت خازم تنکی برای خواه بدی الآلیه تلتمره گلو الویدر شروان یا پگه گیشتن کیجان رادایه و شر پفچون گیشتی چه آستایه؟ عبدوش خو شر جدود الجلك دبر نويدك راوستياي يعني بشتيكو قبري دروجان يبكي سيكوند بقران بالنويدك وشخوا هات راقهاندنجي وبيتري تشلو بينج مزرعين عشورية جهاتن يعني رئيس قاكرين يبكي خلاص يعني هذا يبقى الويدك قلت بفيش بشوية عبدو يعني الآلية خابورة والآلية التمرة وجالية سريكانية جيش خوا ببالي وعند شونه وطانها أجاهية يعني عندي بكتن بندستي يبقى خوشك إنها تنراك هاندين إجبر تعبت منديها شر الويدك وتفكر الويدك تفكر يبقى وشر الويدك ويد تعبت منديها ويد عنيها شر أخوة يقولوا ناين راك هاندن وش آلية خود شخو عبدو هين أو تيرين عاشوري أو سبيل عاشوري هين اللبا رخصنا دولتا أتشانينا هين لشدادنا تبي جوج وان التهديد كرين جوج أو وان بله جوان لفدرة خازم اشتات شكل دم فرسكم جوان قالوا روشا سيفيلان روشا كوشبرية إيهانا كواتنا دور بيج كريني تاقهي لباتا هنا درباري فيكي بلا عبدو أسخوازم كوتشبرن وأسيرين عاشوريان دستي بكم إيجو كوتشبر بو خلاص بو هات ببالي قام شلودا هات ببالي حتى كده تبايعان كتن الكنيسة عنده الجم يعني بطريقة حتى كي ويا قام شلوجي أو بوان برابو هلال الأحمر وهيبا صورة كرسي بيفرابو يعني بوان برابون تشيبو كاريبون بقت من بيشكيشي وانكرن ليصير هين للجماعة عبدو تاقاهي نهتنن وان بردن يان ناجي يعني بيتري تصدي يعني حتى انها بري دروجا صدو بينجيبو ولغوري يعني دان وصدني جهه انه دسد حابهين موثوق بنافاش خلاص لين ونداين هنا كدين بيدورن وجاليه كدنجي عبدو اسخوازم جندين جندين بيتري عربه بيتر عرب لان يعني آگاهی بلابون قال لك نوچه بلابون يكمين باراستنا قال اتخوازه وقت انتقامك عن كونكوشيان لورتشيك لمدان وستندن بيكمين باراستنا قال كيف يعني بسكردية وان قلتن ابتش تني لباما يعني بالعكس وينين بله جوان زيجيشتم آگاهی انت نوچه جهان مج گندوارة التمره جوان الكردي جالكس باس بو آگاهیم بله تماشاوان هجا دیستم الگندواری حسک ببینن ویجاری انبری خوابدن تل حمیسه و جوادر میوان ما طه خلیل روزنامه‌وان جوادر الگلمه کاک طه تبخیراتی و بولتنه گلو دسپیکر خودمش تناس بکم لگوریش و پاندران تل سرزمینه چما داعش ویجاری پشتی ازیدیان آشوریان آرمانج دکه ثلاثة شعبا برسالة خوشك هجا مفاهيم كرب دنك هنك قطبوب مرجبر وقول بله ازش خا برسا خا دوباره جي بكما كاك طه مدخواست لغوري شو باندران تل سرزمينه قالوا چما وجاره داعش پشتي ازيديان بري خددا آشوريان يعني باوريا مد مثلا داعش مثلا بلكي ام كربن فكر لي بنا عندما اموك فكر لي بنا او ناتك سي قبولناك هذيك اليكي اليه دي اليكي وي لشكري جد مساله هي دما كنت تجيكي دشكي دستي خو بيان جبري خد دي سيفيلان ابناد همو شرين دو بداعش قومين حتى اللي كوباني حتى مثلا جزعه حتى مثلا الحميسه
يعني تم دماغولوجيكي دشكي دماغوتيك بدش بنتك دبي بري خد سفيلا وقت بيش تخازي طول هلدان كي هلد حيف كي هلد ج سفيلان وابجيش بو مثلا وقت الترور او طرسا خدنا باخر كده بتربكه يعني مثلا اشوريا نكو مثلا ولو هما جبر خفهاتنا يعني اوش كان عندنا وينا جندوارين الحميسه دي خص جبهه كي الورفك دماغو جبهه فكر للتمري والورجي ترنكه ترى بري خدا سفيلا بله كاك طه تخازم منكي مجاري ام دركب المجاره كدني قالوا دنيرينا تدا بيشتيكو او هوقاس دفرج هي هيزن يبهجوتي افاكرين قالوا و بيكاتي هندن شاوتي كلين خاب يبهجرا بكنا تيراجي هندن كو عشيرين وك شمرجي لقال يبهج ساكنين و بيشتافانيا واندكن بله يعني نا هكا تزين بدنا ابقازم تهر تشتا سراس بكم براسيج بر قالك تشت مخابن يعني نتجي خدتين قوتن هكا هون اذني بدن ما يعني كرمك تسربسي كرمك تمام شريط الحميس حتى دناف قوتني نوشجهاني ودين هابرين هكا جي قوت ليت الحميسه بالافرن كواليسيوني يا كواليسيون نافنتوي و توبين بيشمرقا باش تاربون افقوتنا هاني براسي هنكي دوري راسيه راسته بالفرين كواليسيوني لدردورين في الحميس يعني ندوه بري چند رجال لجندوارين وينا چند دربلي خستن اواهني الي كاريك مزنكر جبو اديشن كو هيزن يكينيان فرسنا قال ويكينيان فرسنا جني يبقي ويبجي الشر خكرن راسه اواهني قال لك باش تقريش واردا ليه لباجاره الحميس وقت مينات في دربي بالفرع لنكتن هني يبقي ويبجي وهن آلي كرين وانا ايكو جناوه وانا صناديدن جي هيزن شمرا براسي مرو بيجي جبر ام الوربون ام سر عرديبون ام نافادبون حتى قو درباسي باجار بون جي ام الوربون افبون يعني دبليلنجي آلية دي آلية سيفيلا يعني آلية سيفيلا شفنها بروباغندا دبي قال لك خرط وافجي باوردكم بلكي مسألات هي الجم ذهنية في جراكي يعني ذهنية هن كسان يعني مخابن دماغ وتخازن يعني وقت بيجي هل بجير انت نافرة كردا وداعش دبري خدم داعش يعني سركفتني داعش قبولناك سركفتني كردا قبولناكن دماغ كرد بسرد كفن عيني تصرفها وانا عيني رياكسيونا ووك رياكسيونا داعش بري خد سفيلا او جي بري خدن قوتنين وك والله كوم كجي بيك انين وبري خدانه متشتي بشاوي خديت اتخازن فيناش ديرو كيربيجم متشتي بشاوي خديت جنن عرب لقندا دركتن فيلاندن دقوتن إيروبي دم تشكي خل خوكن دقوت أفعال نيفك ما بيتر ما تشكي خوي رنجين خنكرية أما مجبور بون تشكي رش لخوكن بله دهاتن أو كتشي ما خطابيت الحميزة كتشي ما يشرفان إيه يبجي وهبدو ماش تكرن برا فيروس يا هاببينن بله عيبة أم لفيد أم دعوة براتيكتكن أم خد بينن كو أم بريها بدونا أم براتي بريها بدونا منحنا كاتكن أم بروباغندا نجات فرس يا جميع تش آلية راجعندنا بتش آلية هن آلية أنت أزبينم تشتك شرمك ديروكية أنا بله كك طه جبركو من خازن هنكي جمجار دوري كفنات خازم تشتكي دنجي اشتا ناس بكم لغوري شو باندناتا قالوا او كسن هاتين رفاندن آلية داعش فانيزي دسدو بيست كسن آشورينا درباري فيا كي چا آگهی باتا هنا هين كسن ناف بينكاري دكن كو او ناورن سربس بردان يعني دباوري عمده مسألة عليك مسألة قفتوغوي بذي تروري بذي خستنا تروريست يعني قال لك جارا نجهاي تأنجامي جبر أونا نجوى كسن قفتوغويان اللي وكو ما شوباندية أفشندرو هن إيلن هن سروكي إيلن عشيرة إلى دردورة حسكي برياوار هندانو صاندن دبيجن كو تشيبويه بري چند روجا هنك بردابون جي ايكو عمري واز هفتي وبجور دابون هن مانه يعني دخازن وانا وك هيسير بقرن تشنا بوار بدن النزان بدراستي اگاهيا نقولوا زلال باما حتى هاتنا بله دنيرينا تدا كك طه قالوا داعش ويجرانيا ندير سر آليين يبقى چج آلية پرانفو چج آلية گوهرتنا دلگرتيان این لبا يبقى جي زختك الآية بجنا كده كو أو كسرنا ورنا سربس بردان يعني زغطاونا مثلا زغطي نزغطي يعني الدورية مدة تشتك أخلاقي يبقى يوج أخلاقي يبقى جينا جروجا روج ده هسيرن داعش دما قوتين قرتن بحرمتك نزيكي وناد بن براسي أم جلد ما العجماي أم حتى أم كسين كوما
كله دردش دسته وانا ديتن جمرفه خوش زاروك خوش دسته واهاتن شرجي كرونو كشتن ام دمان عجي ماي اللي ديتا جي مدقوت اخلاقا هاني دوين بكن يعني از باور دكم ده هميش شراده دماغو شردرا وستن هند دكفنا فرا وانا تشت ببدوتين بدلاندن يعني هي سيري واناجي يعني قال لك هي سيري داعشي هاني دسته يطقي ويطجي قال لك جواناجي قلتنا از باور دكم اب هي سيري هاني ما جخوي وبروكش رجاوي بين يعني وبهبدو برديلي بدن بله كاك طاحت خازم في داوي دا برسا خي داويش تا بكم قالوا لغوري شوباندنا تا تجي وك روجنمافاني يا بقى لتلحميس يجي كاربو دنگي خب جيهان جينا وك الكوباني يعني باوردك مثلا دنگ يعني نما حوجي جبر يطجي ويطجي براسي دنگي خدان يعني راسه بلكي مثلا كوباني بو بيتر مسألة كناف نتوي بو ليه الجوانك الدنجي خدا يعني نما حاجته جوبيجة الكيمياء الشدكم جبر قوتا وين سر عرضي إرادة وينا أخلاقي وينا رنگي جوبي خباتا خد كي باراستنا ويش همو جلاندري أبا هاني هات ناس كرن هات خياني كرن جبولوجي هجا حتانا هن هزين ناف نتوي ناخوازن بأشكره والآلية راجعندنا بدن خياني كرن ليه باورد كم هركس هاي راستيك وراستيها هني بلكي جرب بن مسار شيء آلي كاري كدكن. بله. ج گندوار حسك ج تلحميس روجنمافان طه خليل جالاكس باس بو باش دريوا. پشتی ایریشا رخصنا داعش لسر هریما خابوری ویران کرنا گندن آشوریان دنگ آشوریان لولاتن دروا بلند بو و دوزا پاراستنا گله خکرن آگاهی بهتر در راپورن و چگیهان مج برلین مکسیم عیسی به خوندن که جریخستنا آشوریا دموکرات و به بجداریا انجمن اجتماعی کل سوریه شاغ برلین و شپیلا پیشروجا کل سوریه رخصتنا اروپایی و گلک چالاکوان شورش سوری جکرد و عربان مانگرتنک لبر درگه دیروکی بازار برلین براندنبورگرتور لدار کرد. دمانگرتنه ده همو پکاتین سوری دوزا پاراستنا گل آشوری لپارزگاه حسکه جی ایریشن داعش کرن و بانگ لیکیتیا اروپای کرن کو هیزن نابنتوی و هرمی به همو پکاتین و بپارزن. أتمنى من المجتمع الدولي از جو کوملگه نابنتوی هیوی دکم کو پیوان مروواتی وگره او نرخن مروواتی یکو بباوری پیتینن مینا مافین جنان و آزادیه ین کل سوریه تو نبونه هر وها از هیوی دکم کو هر کسی کی برپرسیان وان خالا دین برچاوان بلکه روشا مروواتی لسوریه بکه ولباته ده ممكن يحرك أي شيء في الوضع الحالي في سوريا. جالی خواه انجمن اجتماعی کرد لسوریه شاغی برلین پشتوانی خوش بو گل آشوری تاکس کر و دوزا بردوامی جیان هفبش و آشتیا نافخویی کر. ام وكي انجمنا كرد للسوري ام دبينن كو ملتن مي آشوري ملتكي كفنارش الهرم ما سالن قالك دورو دريش بهف دورا جيان كريا جبروي ناجي ايرو تعدايا كو تلسر قلمي آشوري ام پشگیریاوه وکی انجمنان اجتماعی ام پشگیریاوه دکن جدلو جان ام بوارنا به همو رنگین جیانی. لگوری نرینا شپیلا پیشروجا کرد لسوریه رخصتنا اروپایی دست رژیم سوریه و هیزن لشکری ین گریدایی و دبویرا ایریشا داعش لسر هرم خابور هيا. النظام السوري تحكمه باوقع منظمات السر عرضيدك او منظمات جي سلاح دستواد قوه دستواد اسقاله باكيت كما اسقاله سوتارود كما اسقاله مقنعينات كم جروبات ايدي ايجي جندي في الله تسليم كرن بيجي شربكن تسليمي داعش كرن وجبو دورا ديسا بين بيجن امتن ام حمايه بكن وتبلي مبن وجبو ديسا خرط بكن وسيطري لسر المجتمع الكردي بكن هجای گوتنیه گوه زندایشه گلک جن و زاروکن آشوریان لهرم خابوری لحسکی رفاندنه و حیا آنها چارنوی سامان ندیاره جبلی کو به هزاران دست جگند خواه بردانه و رویان باجار حسکی. پشتی بویرا کل نافچه خابور چه بود در حق آشوریان ده ادی ترسک مزن هيا گو آشوری لوی هرمه به توایی نمینن جبرویجی داخواز بلند به لحمو ولاتن اوروپی گو اف هندکایا هان هندره سوریه ده بپاراستن. مکسیم عیسی اورینت نیوز برلین.
یەکینەیەن پاراستنا گەل یەپەگەن ناسنامەیە نەح شەروانên xwe eşkerekirin ku di şerê li Cezîrê de şehîd ketina û îro dê cenazeyê du şervanan li Qamişlo bêbin axkirin. Navenda ragîhandina yepege di daxuyaniyeke nasnameya neh şehîdên xwe belav kir û got ku ew şervanên wan di şerê navbera 22 ta 26 vê mehê da li derdora bajarokê Tilhemîs û Tiltemirê şehîd ketine. Di nav wan şervanan da sê ji Bakur, yek ji Rojhilat û her pêncin din ên şervanê din jî ji Rojavayê Kurdistanê ne. Piştî şerekî berfireh li herêma Cezîrê li bajarokê Tilhemîs nêzî sed gund ji çeteyên Daişê hat rêzgarkirin û li ser vê yekê serokê desteya berevanî yê kantona Cezîrê Ebdulkerîm Saroxan diyar kir ku dê di şer berdewam bikin ta axa Rojava bi tevahî ji çeteyên Daişê were paqijkirin. Saroxan di hevdîtineke delgel malpera welatî tekez kir ku pêwîstiya wan bi hêzên beyanî tune ye û hejmara hêzên wan besin di nav şer da û diyar kir ku ti hevkarî di navbera YPG û hêzên pêşmerge di şerê Cezîrê da tune ye. Hêzên YPG li Rojavayê herêma Kobanê gundê ji deyî da ji çeteyên paqijkirin. Her li Rojhilat jî êrişên çeteyên hatin şkinandin. Di encama pevşînan da di navbera şervanên YPG û çeteyên Daişê de heft çete hatin kuştin. Du tirimbêlên bombekirî hatin rûxandin û tirimbêleke din ji çeteyên li pey xwe hîştin û reviyan. Şervanên YPG li gundê ji deyî de yê Rojavayê herêma Kobanê li dijî çeteyên Daişê çalakiyek li dar xistin. Di encama çalakiyê de gund bi temamî ji çeteyên hate rêzgarkirin. Her wiha di çalakiyê de çar çete hatin kuştin û cinazeyê her çar di destên şervanan de ye. Li derdora gund şer û pevçûn di domin di navbera şervanan û çeteyan da jî. Nûçegihanê me dana diyarkirin ku li eniya başûrê Rojhilatê herêmê jî şeva din çeteyên Daişê hewl dan êrişên gundên Derfilît û hîn girên derdorê wê deverê çîmento bikin. Ewrê jî rastî bersedeke şervanên YPG û YPJ hatin. Li vir şer û pevçûn li şeva din heta vê sibê berdewam bû. والله اتشتك نو خازم ام پنج معنی جی وی درکنه ام دخوادن توم ام وگرنه باجاری خو و ام اله جی وگریانی کی و الحمدلله باجار ما جی آوا بو کیفی ما پری خوشه ام نو برگی سپورتی یا پکی یا پاجه دکن قوانو ام خلاص کردن ام اینو نو کن ام هیرو خوبانی خواب ببینن و ام نهاج صبر نو کن ام هر عرض خواه کردن باجار خواب ببینن ام حیران پککی و یا پجه و پشمرگان و اوباما آوانین گنده مامهر خانه ماهانه و تشتکی مادهندر داتنه ام شل فی جانی خوات بشل فی جانی خوای دورنه و ام که چه ببیجنم ام که ترس بخوف به عری بنو تشتکی ما نموی ام که ارش خار پشت خاف دیوار خادنا وروننا اوا کدی تشتک که چه کنه یه بیترتن دکان belki milyonu gibi tertiye da bu. Teşte dermani muriyet teşte ne? Lokay mal ne işte. Teşte ne işte. Hatta mal işte derne. O am ne zona. Çima he, çima tana. Khani ma şaatiyana. Çima he, çtana am ne zona. Am o amalu hayrina. Am درونال ve sar amran. Amran ma bardan amar hariya khada bamran. Şeva borî çalakvanên Daişê ji çar aliyan va êrişî ser bargehên pêşmergeyên Kurdistanê li Şengalê kirin. Lê êrişa wan hata pûkbîrin. Fermandarê Lîwayê Heyştaniyê bi ser Wezareta Pêşmergeyan ve li Şengalê General Haşim Sîtaî amaje kir ku di wî şerî da du emîrên Daişê bi navê Ebu Emer û Ebu Yaqûb û bêhtirî sê ji çekdarên wê rêxistinê hatin kuştin û termê hejmarek çekdarên Daişê jî di wî şerî da ketine destên pêşmerge. Wî fermandarî pêşmerge aşkare kir jî ku ti zirar negihiştine pêşmergeyan û hêjmerek otomobîlên çekdarên Daişê şewitîn û rewşa eniya Şengalê jî niha aram e. Li Hewlêrê li Kurdistanê li bajarê Duhokê hevde Kurdên êzîdî ji destê çekdarên Daişê reviyan û
و خواگیهاندن سینورین به دستن هیزن پیشمرگه جالی خوا فرماندار هیزن پاراستن کنسولخانه عقید نجدت جه کانال رودا و را دا دیار کرن کو پشتی گلک هولدان جالی چند ایریشان لطلع فره مکاری بو کو 17 کردن ازیدی جه دست چکدارن داعش رزگار بکن. پارلمانترا هدف یا استانبول سری سوریا اندور دست نشان کرد که در حق پیواژوی چارەسەری و آستا که او نها هاتنه گیشتنه تثبیت بنگهین او جلان و آرمان جوان جسرکه او که شر 3 سالی دوام کرد بگهیجن آشتیه که دموکراتیک اوی گوت که از بانگی پکک دکم که دمهن بوهار داجه جبو کنگرای آورته بجون و جبو دانینا چکان بریار دیروکی و استراتیجیک بدن اف بانگ جبو سیاست دموکراتی پیش بکوه. شاندایا ایمرالیا جو پارلمانتر و اندامین هدف پیکته و د چارچوبه پیواژوی چارەسەری اپراسیون آژتیه د ناوبره پکک و حکومت ترکیه دا بریا سه روزان چوبون قندیله و لگل سرکرده کجک هفدیتن پیکانی بون. جالی خوا سری سوریا اندور لسر زار شاندایا هدف داخویانیا وان خوان و راگیهاند گو آرمان جوان یا سرک اوه که شر که 30 سالی دوم کریه براوسته و از بانگا پکک دکم که ده مهن بوهار دا کنگرای خویا آورته لدار بخه و جبو دانینا چکان بریار دیروکی و استراتیجیک بستینه. بله تماشاوان هجا بولتن بردوامه لپشتی ناو دارگی. لهولی ره زاروکن دبستانن ANN آلیکارین زاروکن کردین سوری را پیشکش دکن. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. دوباره سلاف درباره روش میدانی لسوری مافرا پرجوار آماده کردی ام به تماشا بک. الله اکبر. لگندوار شامل لنفچه قلمون سیترم بیلن ماینکری لباجاروکن الناصریه و الدمیر دمالن ولاتیان دهاتن تقاندن و ده انجام ده حفظ ویلان جیان خوش دستان و بدهام بریندار کتن. هروسا هات زانین که هزن رژیم بوان ترمبیلان او دور آرمانج کرن. هفدم چالکوانان راگیهاندن که لباجاروک کناکر ارتش آزاد مکانیزم لشکری رژیم تکشکاندن و همی لشکرین تیدا کشتن. هر لگندوار شامل لغوطا آروجلات مال پرین داعشین انترنت پارچه که ویدیو وشاندن که تیدا چتین ویگری دا کوی یل نفچه البادی کنترول کرن و دوی اپراسیون دا تانکک و گلک چکن ارتش اسلام و احرار شام بدست خستن. هروسا ارتش اسلام دا داخویانیه که دراگیهاند که او دا اپراسیون لسر هیزن رژیمه ین لغوطا روجلات دا بسر نکتن. لگندوار درع قنیترا و شامه ارتش آزاد برسوا ایریشین هیزن رژیمه و ملیشین شیعی لسیگوشه جغرافیا دنفر وان باجارن دادا. هروسا باجارن مسحرة كفر شمس وسبسبة او قرن غيرين وعنتر والحارة بمشكن هاتن توباران كرن. دهمان دمي دا ارتش آزاد برسوا هولدانا درباسبونا ميليشين شيعي لباجاروكن الحبارية حمريت وكفيكا باجار سلطان دا
و د انجاماوی اپراسیون د هفته جی ملیشین شیعی هاتن کشتن و د تانکین وان هاتن هلوشاندن. لحلب ددان اسباه ده فروکین رژیم تاخا الانذارات ببرمیل تقینر توباران کرن. هرو سال باکوری گندوار حلب لگند باشکوی و حندرات پفچون تندنا ورا هزن جبهه النصره و ملیشین رژیم ده قومین. ده همان دمه ده باجار جرابلس و نفچه دیر حافر جی ببرمیل تقینر هاتن آرمانج کرن. بکو انجام ورن ناس کرن. له هولێرێ زارۆکên dibistanên ANN ya navdewletî ku tê naskirin bi dibistana zarokên malbatên dewlemend. Wan zarokan ji dê û bavê xwe xwestin ku perayan bidin wan da ku hîn tiştan ji zarokên Kurdên Sûrî yên kêm endam re bikirin. Lewma ji bo vê yekê perayên xwe dana kampan ku ji bo belavkirina alîkariyan. Hûn û rapora Şêrwan Mel Ebrahîm ji Hewlêrê. د ناوبرا هردمک یادن ده الیکاریان کس او آلیان جدا لکردستان عراقی جبو پنابرین کردن سوریه تنه بلاف کرن. لیوی جاره یا بالکش او بو کوزاروکان الیکاری جزاروکان را آنین. آنگو یندبستان بریتانی لحولیره. Today I've brought my 6th grade students with me today. ام قال لك كيف خوشن جوزاروكن دبستان ما ابهستي مروباتي لجموان هبو از هيفيركم جو دبستان دنجي كاري ولو بكن شبو زاروكن كردستاني بهستكي مروباتي پرورده ببن. د دما ویداویه دا ایدی گلک بانگ هنا جبو آلیکاریا زاروکن نخوشن کردن سوریه لکردستان عراقی بتایبتی زاروکن کم اندام. جبر روشاوانجی گلک خرابه. هاتن يرمتي بان علامة لرايت فقيرة كبدا وما بين مكتبه خورنو تشتت مكتبه بوينان دماغو ما ام تفكرين تشاوان بري خوب نسر هفدو افزارو كاناي خلكي هوليرج خلكي درفن جهاتن مدرسه دنن جباوي خو جاخور غوتن امي اليكاريج فانار ببن افيت سرميدن دافسر ماغو سر هوليري دهات جوام اليكاريان وانا بكن فدلي وان برحمه ترجمه اما رحمه دلي مدنا ماي براستي تشتي وان كر ساعتها وان قالك خوش براستي يعني ام بخوا يعني قالك جمد في تشتي نافكرن قالك منظمات هنن قالك نافن قالك مازن هنن كارن تشنا جولو خورتر بكن بخوتر بكن دفي سرما هاني دي كسك بير نبر وانا بير دوی درباره دا چالاکوان لسرویه که تکس دکن کوپر سازارو کان ایدی دوی بیتر برچاف بیتور گرتن. دورة حصلوا 6 طالبا والفيدج منافي معوقين استندن شي لازم ياون هاي في جاري مهاتن جارك نيجي بين ان شاء الله في جاري قوتر في جاري خورتر يعني تديد في جاري سر نافي بافي طلبه يعني زارو بافي وان وجاوان اني بون وەکو تێ خۆیانی کردن دە هەردوو ساڵین vێداویەدا پرانیە پێویستیên serekî bi ser penaberên li Kurdistana Iraqê de hatine belavkirin. Lê penaber daxwazaweyekê dikin ku êdî giringiyek bête dan ji bo zarokên kêm endam û yên nexweş. Bi taybetî ku di her kampekê de jî 400 heta 500 kesên muewweq kêm endam hene. Ji kampa Gewregoskê Şêrwan Mel Ebrahîm Orient News Hewlêr. وێرانە ریژیما ئەسەد نەتەنێگیها گوند و باژاران لێ باندۆراوێ لەسەر سێکولۆژیە زارۆکاندا گەلە گران بوو لەورا گروپە لایف ئۆف یوث بە پرۆژەیەکە ji بوو زارۆکên باژارê Amûdê yên ziyan gihîştina rewşa wan li derxist. Agahiyên bêtir di rapora nûçegihanê me ciwan Kurdî. Rewşa jiyanê zehmet gomeletê Sûrî têde derbas dibe, roleke xirab di jiyana zarokan de lîst. لورا گروپکه دبن ناوی لایف اوف یوث به پروژه‌کê rabûn bo zarokên bajarê Amûdê û penaberên wê heruha armanca sereke jê ew bû vedan an tewîdkirina van zarokan yê goş xwendin û lîstikên xwe bê parman û proje bi hevkariya navenda Newroz û Komeleya Nûjiyan û Solîn pêk hat. شبرق مديتن اهتمام نماي المدارس ما فما خص بنظر قراك سر مبادئ اساسي واحترامها هفدوبكن تقبليها هفدوبكن وخصوصي زاروك ايج حاجات خاصه او زاروك ايج ناس غير مناطقاتن ما مشروع خد سبيكر القامش له ما مردمها ودور امهات العمودش مدمه هكرن اف پروژه ده هيا ما ده هيوان ده بردوام کر و تێدە 30 zarok bejdar bûn di nav wan de zarokên kêm endam heruha pirçeyên perwerdeyê fêrkirin û kêfê ji wan re pêşkêş bû.
هێژایە گوتنێ گۆیەک ji ئەرمانجان ئەو بوو تەڤلیکردنا زارۆکên ساغ û kêm endam ta got qebûlkirina wan ji hev re zêde bibe. ام فازاروكا السر تقبلها هفدو راكن وقت بيجن ام دمج خوشكت اورتاوا دراكن هفدو ناس بكن تف كيماني خوات تف تشتي واي باش كمرو هفدو راكا اليكاريا هف بكم تدم بينك كيف فهمتي؟ تقلك هذا الناس كيف تزورتي؟ أليست شو مدرسة بس ولو اختلاطهم كأنه قلت بخلكي ولو تشيكر تنبو أنا مهاتم فيدا يعني ولو أم ولو معلمين إنه أم بخلكي ولو بدن وبستينن ولو معلمان تشتري خوش بشيروي نافيتا بشيروي نافي مشي جوان سرجع عضاء بري يعني بنظني مقهوارن ولو أبي زوي الاحتياجات الخاصة هابون مرود جرا ونخوش بس بشتي أوديتن ومع علاقتها خبوان شكر قالكي كيف عم جوهات وجرا ونخوشه. انجامên vê projeyê li ser ken û rûwê van zaroka hate xuyakirin lê pirs gelo pêşeroja van zarokan tenê bi projeyên wisa û demikî girêdaye. Amadekirin û rahînerkirina zarokên goziyan gihaşta rewşawanî psîkolojî bûye karê herî serekeyê gorêxistinên sivîl pêkrat bin ji ber baweriya gozarok pêşeroja Sûriyê ne. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. Ji deverên Kurdî li Sûriyê me hejmara Kurtenûçe û çalakî ji wara berhevkirina divê raporê de em bi hev re temaşe bikin. کۆمەلەیە گەل ئاباژارێ قامشلۆ بە ئەرمانجا نرخاندنا کار و خەباتên xwe danîna projeyên demên pêş civînek li dar xistin. Civîn li dêra Marcircis hate li darxistin û têda 105 endam amade bûn. Endamên jin ên di komeleyên rêveber û zagonsaz û serokên desteyan ên rêveberiya xweserî a Herêma Efrînê civîna xwe ya mehane li salona civînan a li navenda komeleya rêveber a bajarê Efrînê li dar xistin. Li Hesekê sêsîd pakêtên xwarinê li welatiyên bajarê Tiltemir yên ku koçber bûne û li dêra Asûriyan a bajêr bicih bûne hatin bilavkirin. Piştî ku dema serlêdan ji bo namzetiya hilbijartinên şaredariyan ên Herêma Cezîrê ku wê di 13 adarê de pêkwerin bi dawî bû, Komîseriya Bilind a Hilbijartinan îro li tevahiya bajarên Herêma Cezîrê ji bo rojekê dema serlêdanê dirêj kir. Komeleya tevgera jinên ciwan ên şoreşger a Herêma Cezîrê bi civînekê xebatên xwe yên şeş mehan nirxandin û plansaziya dema pêş derxist. Kongreya Jinûva de mizrandina tevgera ciwanan ên Rojava bi dûrişma bi berxwedana Arîn Mîkran serkeftin û parastina buhara gelan mîsoger bi beşdariya 325 delegeyên ji hersê herêmên Rojava dest pê kir. Dê dawiya bultena me de dubara kirine sernûçê. Li Tiltemir û Tilbirakê şervanên ya peka pêşva diçin û ziyanên mezin digihêjin rêxistina Daişê. Li Hesekê texîn û li gundewar hewledan bû azadkirina 220 kesên aşûrî ji destê çeteyên Daişê. Seroxan dibêje pêwîstiya me bi tu hêzan re tune ye û li Kobanê 1700 welatî vedgerin malên xwe. Belaya temaşevan hêja bi VOA em gîştin dawiya bultena xwe ya îro heta sibah her şad û bextewar.